Tala Fou se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. E se fulvalu miliona wa sauniane le whainga maloa New South Wales se whatupe ai, se suenga tuto tasi le whalawlawe Bondi Junction i le vai aso na tenei. O le Premier Chris Minns sa ia fola le suenga, whaelo ai o le whatupenga le atuina le ofisa le coroner, ma le a whiriwhiria se state coroner mo le suenga. Peo na whaeloi ripoti ma le whaeunga o le vai aso tūranga whanau noa o le nei whalawlawe, ma nei tangata ua mauma waiso i fua. O le taulanga whaatau o Bondi na tupoi le whalawlawe mo mariri waile to ono ma isi ua manunua. Lo whangasaro peso suenga i le whalawlawe i le teminei. O le amatanga le tuanga wa onga i le teminei New South Wales wa ngai ai fo i le whanau mo whaia onga mo malolonga, a waa fia i fo i nisi o a inga e meise le stete a toi whanau noanga o no le whalawlawe i Bondi i le whaiunga le vaiaso. O wha awhai nei fu a le stete ma le malo i le Sydney Harbour Bridge, whai luai le wha aloalo i nei tangata ua maririu, ma i ta alonga fo i le whai ungo le vaiaso sa whai luai fo i le wha aloalo, o li i ta alo mo i lato ua maririu e peo le ta alonga le Balo West Tigers ma St. George i le Wara i le Malai Campbelltown. O le kōwana o New South Wales Margaret Beasley, na ia tuina se teufunga la au le Oxford Street Mall, e whai luai wha maisenga mo nei tangata ua maririu. E tō tasi se li iwa maliu le whalawalawe tau taawale le tu i mātua sini, whai mai au le i taina le lima i le waweao, na tu wai le tupo le whalawalawe le Pacific Motorway, pe ama 2 kilomita le tu i mātua Wirunga. Whai mai leo na longoina i lātou o se taawale ua whito ai manisi taawale se tolu, maliu wai le isi awa taawale a o isi na tōng whitia e paramedics. Tāpunia umalaina le motorway le whalawalawe lea, a walapta ia fo i awa taawale ia alofia lea a wala. Mo le teminei le o whaelo mai ele mafuanga le whalawalawe, au nisi whamtalanga wa maua Tala Fou o ta wai, o le isi ta wale nanga yatu le tu se o le ala tele na mafua i le whalawalawe. E tō lua Tala Fou wa mōria nei le o sa whainga wa whetau wa inaile mali wa se tama Tala Fou ma tinga i nai manu anga i sio na usora i titi, i se whalawalawe na tupu i whafuane o se a onga i sini i le aso whareire na te nei. Ta weli pote le 9 News o Isaiah Naden, sfulu walu tau sanga na maliu na manuanga mai whalawalawe le nei, ai na maliu i whafuane o le ofisa o leo i Blacktown. Wa ta weli li pote o le uso o Isaiah sfulu riva tau sanga wa whaasolo manuia i le mai o le tautonga sa whaia. E se fulu ono tau sanga o se tama Tala Fou wa mōria le fasio te tangata sa tūra i le whamsinonga o tamaiti, au le isi fo i Tala Fou wa se fulu fitu tau sanga na tūra i le whamsinonga mōria i mōrianga foi e whaatatau le nei lava mata upu. O lo su e leo pe yei se so tanga o le vevesi le nei ini kengi. Ma le tala muli, whai mai o le pueina o se selfie, po o se ata e pue le tangata lava ia o ia lava, o whaamatala le taimi lea sa tā ai anga i le sami, se ali e whasa purutasi tau sanga i se matawhanga i New South Wales. Ta weli pote le 7 News, o lea tangata mana woe to olua, na pu e selfies i lunga o maa i le Bumble Headland e lata i Kayama, po o le tau le tolu i le awauria na nafi. Na tā ia le ngalu i la tauia, ma to e tau nu saunga le muane le isi to olua i le pau mātū, a o le isi lea ua maliu, na whato a maua e leo i se taimi munmuriane. Whai mai ri poti o se ri mai Bangladesh, ma e le ilewa nei o na malanga mai i Ausetalia. Ta weri pote se tūranga whanua no tele le nei, ma wa whao o ai fwoi ma wha mai senga le toa tele isi o na ainga. Wa iai fwoi ma lapta inga leo wa wha ailoa le nei fwoi vai aso le amatai o tuuanga le whanau. Ia tautua nā fwoi ia i la tau e malanga whaatasi ma whanau i no fuanga e whai ai ma lo longa ma tā whaonga. Ia utangia tu la fono e meise fwoi o le sira i awala mo le puipuinga. Ia ma le saunga le mu o le whanau wa o iai i ma lo longa wa onga. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le amtanga fo i le nei mai